Kini gadi kedudasya Meghalaya, bat ngipin yang sengubhai pi baro syakatup kubor mata ke janmit. Bat syua bangin pai syaki kubor ke bebanyak nginyepet syuai kimat bokongsan. Pau ke jan pong ki kintai Nagaro Hills ke Dak Manda, ha ke jingpin inam hanong bak Delhi. Lapan bet ya ki kenrum kenram halor ke jing yob ha ban puli doktor ong menteri ketenat puli putih ubak wailat Miki Shilla. Kentu Menteri Sarkar ubak Sustenance Sotun ban Yamir Jingmut halor ke jing mentoi ban wanra ya ke lentirel. Bat Shen pelat ya ke result rongkam pulit jong usnam Hajar Arpusan ong chairman ke Central Recruitment Board u Dalton Marak. Ki kubor ki babnya. Ka jain pong jong ki kentai Nagaro Hills ka Dak Manda kalapau ha ka yo pin inam jong ka National Conclave on Weaving India Together, Natural Fibers Innovation and Livelihoods ha yo Delhi, ha New Delhi. Ki nong tri kentai jong ka Jala Meghalaya ki lapin I ya ki jain balashna dakakti ki ba itanat ki balashna na ukin pat ksai rendia bat ki ksai ki ba mi nakakat nakabenta ban pinmi ya ki jain tinrai. Ka jingelang kepala pele da Menteri ke Sarkar Padang u Kiran Rijiju kala penpau ya ke benta jong kathan chatai lamingi ha ke jingshna ya ki jan. Ha kani ke jingelang kepala laisngi kala penlong da ke CAU Imphal bat ke Sarkar Meghalaya bat ke Ministry of Textile kila dan palat arspa nyeu pusan ngut ki nong yashim benta bakin thup ya shispa ngut ki nong trekti bat ki nong sengkam sengjam. हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट का टेक्सचर्स जो फैब्रिक्स है वहाँ का प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम जो रखा है इतना अच्छा से कार्यक्रम रखा है इसमें मैं मानता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट को देश भर में एक मार्केटिंग करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा और प्लस नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी टैलेंटेड महिलाएं अपने अपने सामान लेकर के यहाँ अपना हुनर भी दिखाया प्लस प्रोडक्ट को भी अवेलेबल करके ये एक 3 दिन का सेमिनार है नेशनल सेमिनार है वीविंग इंडिया टुगेदर बहुत अच्छा सेमिनार है मैं इसके लिए आया था Menteri ketenat kekot kekia ubak wailat Miki Shilla ula pentikena ba ke kinrum kinram halor ke jingjit ya ke bahak puli doktor ladap penbet hadin ke jing persang jong ke Khasi Students Union ha ke baidai bat ki arngut ki bar jela ki bala yo bahak ban puli ya ke MBBS hadin ke jing keren ubak Shilla ula pensyai ba ke jing bahak ke long tangkat kum ke jingla bat ki kemi ki pa jong baro arngut ki kertong kila sngohon halor ke jing ai jingmun Menteri Ulaong ba ke ni kam lapen bet da ke jing yasung. Halor ke jing terwa ban shna ya ke Medical College Hajawai uba Shilla ula pentikena ba ke Sarkar kan sabishar bnia halor ke ni ke benta kat ba ke jing kren na ke benta ke Shillong Medical College kadang beteng bat ke Tura Medical College kadang don hapedeng ke jing pentrei. Because since she is qualified both in UR and reserve, so it's up to her to choose. So okay, at that time, at that particular moment, she said that she will stay in the Khasi Jaintia. And then later on, she herself also called that she is ready to go to UR. Since she is already agreed, then from the department also we have no issues. So I think by now everything is sorted. So definitely I think the government will see, because first also we have to see the feasibility, and then there is a huge I think a lot of the financial also is there, so we'll consider. No, Shillong, so we already the counselling is already on. We are going for the third round of counselling. So for Tura now, because even there is still construction part is still pending on, so we are waiting for that. Menteri ubadang syutung temai bat walong UMLA ke jirang konstituensi ubak Sustenance Sotun ula penpau ya ke jingkershan ban penrung tang ya ki rel kitmar haduk bernihat da ke pensyai ya ke jingyeng jong halor ke projek lentirel titelia bernihat ke badang sateng. Ubak Sotun uloong balada ke lentirel ke la ban wanra ya ki lat penroy ya ke nikakam dai ban ya keren lang da ke Sarkar bat ki nong yashim benta. Ula kenturu ban penstet ya ke benta ke baar jong ke jingya penbet put hapadeng ke Assam bat ke Meghalaya da ke bakedo ba ke konstituensi jong ke Marjan bat uput usam bat ke Assam.
Haba penpau ya kijing ha ka bai dai bat kamairang. Nganong biasisin haba penpau ya kijing ha ka bai dai bat kamariang ubak sotun uloong bagi don katu kat ni kikar khana ki ba penjabo ya kamariang ha bernihat ki bala syak khang kerdep bat le da ka bating da ka State Pollution Control Board. For good strain, I should say like I opt for that if for good strain, but that also it depends. It depends on the stakeholders. What will they say from if we can sit together and then have a common, common sharing agenda. We have a discussion also with the in charge, the chairman of the regional committee, that if we can speed up with this second phase, so that it will clear the doubts of every citizens who are residing in the borders. As of now, what we have seen that many factories have been closed down. The Meghalaya Pollution Control Board, they are not taking rest. They are taking stern action also. If they find out that any of the factories that emit more pollution, that that pollute the area, so action have been taken. Central Recruitment Board CRB kala temu ban penmi ya ka result jang ka written examen jang ka Meghalaya Police Recruitment Hajar Arpesan hapo uni ubenai. Chairman jang ka CRB Dalton Marak ulap ong ba ka jingpin slam kala ja namar ki jingbishar bnia ki badang sateng Henry ulap penti kena ba ka jingmi kansa long no shen na ka benta ka interview. Ladapan penmena ya ki marks na ka benta ka physical efficiency test. Umarak uloong baka rukom trikam kalong ka basyay bat ka bakhut da ka bapenek pensa ya lai teli ki kod OMR na ka benta ka jingbishar bnia ka CRB bat ki kertong. On pelat ru ia ki marks na ka benta ki jing tho ia ki jubab khnang ban ailat ban bishar bnia. They are processing the preparation of the result sheets. They are also handling a huge data of around 54,000 candidates. They are taking some time to declare, but hopefully very soon we will be able to declare the results. Say they are satisfied, because this is a very transparent process. Written test, there are 3 copies of OMR sheets, and then we also declare the publish the answer keys for all these questions, so they can compare. The candidates are able to compare and see how much marks they would be scoring in the written test. Chief Electoral Officer ka Jila Meghalaya Dr. BDR Tiwari ula pensyai hakilat pathai kubor halor ka Special Intensive Revision jong kitop kerteng tap vote. Kani ketop kerteng jong usnam Hajar san kelaya lingba ke online ha ka peminta la pediang ya wadhar kum ka jing pensisya ya ka jing itu. Loong baya ki jaka tap vote la pentamai punyo teli la penbet renti sau pekanai teli la menjur temai khat teli la penya soalang baro lai hajar reus pak khat san point lai pesan ki assistant electoral registration officer bat temai la thong bat baro ki la poi syakasis pa reungut na ka benta reu phau teli ki constituency. Dr. Tiwari ula banjur ya ka jingkular ban penlong ya ka rukom jit nong mi khmat ka basyai ka bakan thop lang bat da ka bapenti kena shwa ban penkala. We would like to give an overview in respect to the procedural part of the SIR, and there are the different category of the people. So, as our earlier SIR in the state of Meghalaya held, so there are the electors whose names are registered already in the 2005 voter list. So those electors are required to upload and submit only the relevant part of the extract of 2005 voter list along with the enumeration form. And again requested ki how important the BLA appointment will be in respect to SIR process concerned to make it more transparent, so to resolve any issue at the ground itself.
Ya ke jing pencai pat ba halor ke swasta hi seva arajar pesan la pen kut no da ke jing yalang hanong ba shilok ke ba pen kut no ya ke jing pen khut ha keleng jong ke ri borok ke wei ke balas dang nado ke khat nyo tere ku nailur hado ke artere ku risau. Menteri ketenat ke kuat ke kia uba wailat miki shila ula ai burom ya ki nong pen khut da ke ba khot yaki kum ki riu shlur ba shisha na ke benta ban wanra ya ke jing khut. Ula kentu ya ki nong shong shnong ban beteng ya ke jing persyang ha ka bapen khut ya ki jakasor da ka bapen kesan ya ka jing kit lang bat ka minsium jong ka swash hot surf ka tamasa jong ka jing khut jing suba. This year, to add flair and vibrancy to the movement, the Swachhata Hi Seva fortnight is observed under the theme Swachh Mahotsav, meaning Festival of Cleanliness, thereby making cleanliness not just a duty but something to celebrate. I am sure that the town and cities of Meghalaya have also carried out their share of activities and more during this year Swachh Mahotsav. I am also sure that our workers are not doing this job only during this period but throughout the year, as it can be seen that our own town and cities are quite clean and presentable. Ka jing yakin at hapadang ka shnong wapung skor bat ka wapung shnong kalami hadin baki nong shong shnong ka wapung skor kila ujor persya halor ka jingte ya ka madan ye lekai da ka bakam baka hap hapo usput usam jong ka shnong jongki. Urang ba shnong jong ka wapung skor uba posling dekar menta ka sngi ulalet jurip ya ka ni ka jaka bot lapen pau ya ka jing sokya ba ka jing trei kadang ya chakmat wat hadin bun teli ka jing ujor ke bala IT syakibor bahalor. Shushu da ka babanjur ba ka shnong kamkwa ya ka no ka jing yakin at uba dekar ula kentu ban yakren bat ban yapen bet da ka basuk hapadeng kini ki arteli ki shnong. Ula kenturu ia ki bor badai pet ban pensyai halor upur usam shwa ban wanra ia ki kampin roy. The complainer ilbo in adu DC office shadu JHDC what the state government the albo I the henry hani upor le yo wagini gi kontraktor na wan ba mud ba gi kre the ini ia jing penram juri ia ga district council what la kat usen wan bo I ia ga complain later na gasnong yang I yo wa ki mem chim kya ni kam ki keng gi ni kam uchong chuki gi tai henry chamadan tip gi gi ya gunu permission. Ka Central Puja Committee jong ka Garo Hills Tura kala penlong ya ka Vijaya Utsav Arhajar Apusan Hamadan Parit ha ka bala pensya ha ka bala kershan lang da ka Chief Minister Special Grant. Ha ka ni ka sngi layadon lang Menteri Rangba ka jela ukon rot ke sangma kum ukong san da ka bayaro ya ka jingeteli ha ka imlang salang bat da ka baai kublay ya ki Puja Committee na ka benta ka jinglong renti ka jingkhu jing suba bat ki jingrakhi ki baydei bat ka mariang na ka liang Deputy Commissioner Ubiver Agarwal ulayaro ya ka jingpenlong ya ka ni ka tamasa ha ka jingsuk. Karong ram DPC ha ka jingdap sanpos nem jongka kala yo ban khur ya ka best puja ha ka kategori A kat ba ka Rishi para DPC kala yo ya ka khusnam ha ka B category. Ka Karbi Traditional Faith Association kala penlong ya ka jingelang bakerpang henne ka sngi ha ka shnong khulia ka ba ha ka Ribhoi district da ka ba pennet jingmut ban pennet pensa ya ka riti ka dustur ki jat ben Rio Karbi. UMLA ka nongpo oba Meral Bonds im ula long kum ukong san bat ula kentu ya ka jingeteli ban snow sarong yala ka jong ka jat ben Rio da ka baburom ya ki weipan. Ha ka ni ka sngi layadon lang ru President ka KTFA Hogeshwar Ronghang bat Secretary Sunil Timung shushu ha ka ni ka jingelang lapens kembyang ya ka jingkular jong ka KTFA ban yada ya ki riti dustur jong ki Karbi bat ban kentiu ya ka jingyateli. Burung lagi barang lawan penyam, traditional faith. Ini burung ke barang yang kasih. Ini burung Hindu, ini burung Muslim, burung Sikh. Ilan di Buddhist, ilan di sini itu Theravada. Barang yang jepil, tapi di traditional faith burung yang terbaik.
Kisarong yang macam tu tidak orang beri. Tapi kalau kawasan, kalau orang yang mesin jadi Ilang nilai ko persyang orang yang mesti ukur kelam yang punya kuntai Andre insop haban sunap di kita Andre bapin pantai ya kejengnya jadi lokawai. Ki pulit kejuai hene kesngi kila lap ia ka met yap jong weu khana puli kelas 11 arts ubadang khat news nem karata naga we ka yeng ka badon hakli rimpum lat thalabo ka badon hajan ka juai polytechnic kat kum ka jinglap ki pulit lalap ia ki tiar jong uniu khana ha ka mala bashalor jong ka te ka yeng uniu khana usawai ha memory colony bat ula ja rangai henen ka janmit uparalok jong ula penlong ya ka jingwat balalap ya ka met jong ha ka por lai beji min step Ki pulit rengkat ke jingerap jong ka kenhun forensik ha Shillong kila penlong ya ka jing tokit bat ya ka met lapha banle ya ka postmortem bat ka jing tokit kadang ya chakhaman Kumshi banta ban rakhi ya ka lingkho dap sanspa snem ka hima nongklau ka Kinshi Pelun Sports Association kala penlong ya ka limpung interzone knockout football tournament ha Umsot Ground Eastern West Khasi Hills UMDC ka mauthat Rashan uba Powell Soklet ula play ya ka lempung da ka bapenpau ya ka jingele kai sports kum kalat ban kentiu ya ki samla ban wanra ya ka jingya teli bat ban yele persya ya ki jing sniu ha ka imlang salang ha ka jingele kai play perda ka Tengri SCC kala lim ya ka Kinshi Maurya SC da Laigut Lanot Mentang ini pet ya kajinglong jingman kesunmeng hatura. Kajing kriat kalong arpulai degree Celsius bat kajing shit kalong lipo degree Celsius. Kajing sengam ka hau-hau mentang kesni kalong prapu ar na kashispa bat kajing hap slap kalong iwei point iwei milimeter. Haba pai pat chanong ba Shillong kajing kriat kalong katnyo degree Celsius bat kajing shit kalong arpusau degree Celsius. Kajing sengam ka hau-hau mentang kesni kalong kandai puwei na kashispa bat kajing hap slap kalong kat ar point rio milimeter. Kat bahajawai pat kajing kriat kalong kat pra degree Celsius pat kajing shit kalong arpusau degree Celsius. Kajing sengem ka hau-hau mentang kesni kalong prapuwei na kashispa pat kajing hap slap kalong sau point iwei milimeter. Kala abandon kajing hap slap malu mala bat kajing tiat upertat haki babun ki jaka hatura jawai bat Shillong. Syuawan poi syaka bukut jong ketup kubor ngini pet biang sa sisian ya kimat bekongsan. Pau ka Jain Pong ki Kintai Nagaro Hills ka Dakmanda ha ka Jingpin Inam Hanong Ba Delhi. Lapan bet ya ki kenrum kenram halor ka Jingyop ha ban puli doktor Om Menteri Ketenat Puli Putih ubak Wailat Miki Shilla. Kintu Menteri Sarkar ubak Sosnes Sotun ban Yamir Jingmut halor ka Jimentoy ban wanra ya ka lentirel. Patsyan ang penlat ya ke result rungkam kulit jong usnam arajar apusan ong uchairman ke Central Recruitment Board u Dalton Marak. Ti para lok kat tungi lapoi syaka bukot jong ketup kubor jongi mentah ke janmit hadu banginde syam yang mat pi la syai kesngi kublai pi baro.